ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯖꯣꯕ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ SSC MTS ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ SSC MTS ꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯇꯦꯛꯁꯦ ꯁꯥꯎꯟ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ SSC MTS ꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞ ꯑꯇꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯊꯥ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯔꯛ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯄꯦꯇꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ SSC MTS ꯄꯨ ꯈꯣꯏꯗꯥꯖꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ SSC MTS ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯕꯤꯅꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯞ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯐꯨꯜ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ SSC MTS ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯒꯗꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭राꯏꯕꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯖꯤꯟ hꯟꯖꯤꯟꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯑꯃꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃꯒ ꯄꯦꯇꯔꯟ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒꯁꯨ ꯄꯦꯇꯔꯟ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯃꯝꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯣꯛꯍꯟꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ SSC MTS ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦ ꯖꯨꯟꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯗꯦꯠ ꯀꯌꯥꯗ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗꯇꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯗꯦꯠꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅ ꯊꯥꯅꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ SSC MTS ꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯦꯇꯔꯟ ꯑꯁꯤ मागी टायर 1 तंग ले टायर 2 हाना लेरमदो हजिक्ते लेत्रे अदुगा SSC MTS खक थाजिनबो ओरगदी फिजिकल यावदे सिदा अदुगा मेडिकल जु यावदे अदुगा करिगुंबा हवलदार की पोस्ट जु खोइना प्रेफरेंस ता खनगिबा तारगदी मोगिदि फिजिकल यावकनी फिजिकल जु लमजेन डायरेक्ट नातेको वाकिंग दुनि मोगिदि अदु MTS तंग अप्लाई तोबा कैंडिडेट किदि फिजिकल यावदे अदुगा सिगे एग्जाम सिदा डिस्क्रिप्टिव पेपर हाबा तारे खोइना इगदबसी अम्बो यावदे कंप्यूटर बेस्ड ता CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तोनिको अज कंप्यूटर एग्जाम थाबा हईते हमने चिंग कैंडिडेट सिंगदो खरा मोइनाबुदी एग्जाम सेंटर दबुदी खराबुदी तालकनी अदुबो हेना खलोइनबगीदमक्ता टेस्टबुक एप से डाउनलोड तौरगा टेस्टबुक ता टेस्ट थाबियु अद एग्जाम की पैटर्न दो चूज खनबगी नियम अदुगा अखोइना आंसर मार्क तौबगी नियम सिंगबा लोइना दुदगी खंगरीको अदो एग्जाम से थाद्रिङैदा हाना एग्जाम जी एक्सपीरियंस तो लैबिसिना एग्जाम थाबदा यामना नुंगाइबनी अदुगा सिगे SSC MTS एग्जाम सी इंटरव्यू सु लेते अदुगा मागी सेक्शन 1 सेक्शन 2 ना खदोगनी सेक्शन 1 जिगी मागी नेगेटिव मार्किंग लेते सेक्शन 1 जिदा मैथ्स का रीजनिंग का हंगदोइनिको मैथ्स का रीजनिंग जे खोइना क्वेश्चन खरा का खंगागजु अखंगदबो क्वेश्चन सिंग लोइना तौरंबा यारेको नेगेटिव मार्किंग लेते अदु सेक्शन 2 दि लै अदुगा सेक्शन 1 की मार्क्स दिदी मेरिट लिस्ट थाबदि हापरोय मना सेक्शन 2 दगी हापतोइनि अदु मयाम एक्सप्लेन तौजरगे लै करी मरु ओरिबा हामना चिंगबा प्रिपेयर तौबगी नियम जु मयाम द खंगनजरगे अदुगा मयाम हजिक SSCgi की हजिक एडमिट कार्ड थोअमनि एडमिट कार्ड थोपगी मागी एडमिट कार्ड डाउनलोड तौबगी लिंक जो डिस्क्रिप्शन दा हापचरमगे अदुगा हजिक पोस्टपोन तौरे मागी PET हाब तारे फिजिकल की डेट सी मे की डेट 1 दगी हौरनी हारेको हजिक इसा की मेल सिंग दजु लोइना कैंडिडेट सिंग की मेल दजु लोइन लाखनारबनी मागी PET पोस्टपोन तौबसी अदो लाक्तब कैंडिडेट की जु करिमता नुक्सा थिबिरुनु मरमदी डायरेक्ट CRPF की वेबसाइट थगी पोस्टपोन तौरे हाना नोटिस थोबनिना अदो मैम हजिक लमजेन फोकस पीबीरो अदुगा एग्जाम जी मतंग एग्जाम थरमदाई मया यौरग मतुंगदा हादि मे यौरमदाइदा दुम इसागी मेल दा लानी को इसागी नोटिस हम लानी अदुगा एडमिट कार्ड तो नौना डाउनलोड तौरगा यागनी एडमिट कार्ड नौना लाकनी हाने एडमिट कार्ड तो चनररोइको हादि एग्जाम जे यैथोमनेना अखो इसासे एडमिट कार्ड नौना डाउनलोड तौरकनी अदुजु मैम आइदुम आइगी ग्रुप सिंग दजु लोइन अपडेट बिजरकनी अदुगा SSCgi की ओइना आई WhatsApp ग्रुप अम सेमनी लिंक डिस्क्रिप्शन दा पिजरमगे अदो मैम SSC MTS की सिलेक्शन प्रोसेस से कमाई तौय हम तमदा अहानबदा कंप्यूटर बेस्ड तौरनी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से कंप्यूटर दम चूज तुनी चूज से तौर मतुंगदा सि खल्ला मतुंगदा डॉक्यूमेंट वेरीफाई की तौर पुरानी कोई डॉक्यूमेंट सिंग जे खोना फॉर्म थागबदा सिनाइगबा डॉक्यूमेंट सिंग चुम्बर लाइमरा चेक तौरनी असिना लोरे सिलेक्शन प्रोसेस से अदुगे मतिक लाई को सिलेक्शन प्रोसेस से हाइदि टायर 1 टायर 2 इंटरव्यू न सिंगबा कंप्यूटर टाइपिंग काइंदो अमुक चंगदेको सिददी कंप्यूटर टाइपिंग जु चंगदे अदुगा इंटरव्यू जु यावदे डिस्क्रिप्टिव पेपर टायर 2 न सिंगबा अमु यावदे ओनली मागी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टायर 1 जिना लोरे अदुना मैम सिदा फुल फोकस पीबी गदमनी अदुगा एग्जाम सिगी करम सब्जेक्ट हेना फोकस पीरग एग्जाम जे क्रैक तौगनी हैबदु जु मैम दा हाइजरके मागी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से 270 मार्क्स नि सिदा टोटल 90 क्वेश्चन हंगनी अदुगा सेशन 1 सेशन 2 न खैदोकनी सेशन 1 दा मैथ्स का रीजनिंग का अदुगा मैथ्स का रीजनिंग सी नेगेटिव मार्किंग लेते मोइदी
aduna maths ka reasoning ga jidi akoina akhang ba question khot lor matungda khangdaba question sing ge tonga loina kochilam ba yare negative marking leitamne na section 2 da di english ka gk gani english ka gk ga sida merit list step lep to section 2 jida ni ko english ka gk ga dam main focus pi ga dam ni english ka gk ga gi khwai da gi base over leirik to kari kari no have to mayam ta hajege aduga mayam na session 1 gi mark se merit list ta hap te hana session 1 ha ta maths ka reasoning ga je mirai badi to bigano maths ka reasoning ga je khoina karimba pass to do ba tar ga di session 2 gi mark se moina check to roi ba hadi session 1 je magi minimum qualifying mark thorakani ba minimum qualifying mark to yog da tar ga di session 2 da mark wang azu mukana roi aduna exam gi mark tha badi yaw de ha ba ne aduga pass to da di ade duna focus ti dum pv ga da ni adu magi pattern je hajara ge aham da session 1 session 2 ni session 1 da maths ka reasoning ga leire maths ki question kun reasoning gi question kun punna ani da mark se 120 odini duga question di 40 ni question number da 3 marks ni aduna question number chumba je hadi 3 marks award rok to ni na asi fazana focus pb ga damni aduga gk ki question 25 ni mark 75 english ki question 25 ni mark 75 aduna punna 150 marks ni magi merit list tha doisi aduna matam di separately pirakani session 1 gi 45 minutes pi gani loiraga session 2 gi 45 minutes separate timing la yini adugo session wise da khaibani ko sidia aduna mayam sigi SSC MTS da focus full pi ga dabsi reasoning ga maths ka jidi negative marking laitramena amarom da kharabu fari aduga english ka gk ga jidi fazana focus pb ko maram ni merit list se english ka gk ga degi khandoini ado prepare to buje kamai tawni ha matam aham da syllabus se complete to biga dabni mayam na syllabus complete to basi leirik tagi to biare ko karam le no jo ha ai mayam da hajege natraga na oza afaw singi mogi premium classes video course na singba online lecture na singba youtube ta yengeda asidi akoina apam to biro class video ni yengaga kano syllabus complete to be aduga mayam na video oina yengning ba targa su india ge no khwadi faw oza singi video course sing jo engoda le aduga leirik sing ju pdf oina loin lei engoda aduga previous year question ani subda previous year question SSC MTS ki previous year question sing mayam pabi ga damni previous year question sing je kano gi previous year question sing je ko na leirik sing twa la leirik ju ai ko aduga khwadi gi base obadi previous year question sing je khoi gi textbook pass da textbook si da loina fangani ko test on test ki through da thaya ni aduga ani ahum suba process na test series thabi ga damni test series tha da ba tar ga di mayam dagi akoina competition ji dagi mayam ji akoina step ama sothare ha je mayam khanbi ga damni test series si karam mong da tha ga ni ha matam da akoina pari ba chapter wise to gi chapter gi test thabi ba aham da ani suba da na subject amam je pa lor matung da subject ki subject wise test thabi ga damni duga loira matung da mock test ha tare pura question je hadi exam gi pattern da pung amagi matam natraga sigi exam je 90 minutes ki ni ko 90 minutes sida question je pulap piraga aduda exam thabado asigi pattern jida mayam na preparation to bataraga di exam crack to gani ko line ngam gani adu mayam textbook sida khwadi gi test series thaba khwai nuai ba ft textbook sini textbook sida textbook pass an yawi pass live gi link jo description da pijaram ge mayam na pass live matam da aigi code T2M aba code se sinebiu aduga mayam da maximum discount fangani 10% gi asi magi limited period ni 21st April ga 22 April ga tangani magi offer si adu mayam government job ki prepare to ge hire di hadi SSC boiro railway boiro defense boiro any government job have tare india manung da lakpa any government job LDC boiro clerk ki boiro hadi CGL boiro CSSL boiro MTS boiro GD boiro government job khudi mak textbook ji de gi loina previous year question duga magi model question na jingba subject wise topic wise section wise loina fangani ko mayam textbook pass sin aba candidate sing di si kana ba se khangbiramgani ado live gi link su ai description da hapsaram ge ado mayam SSC MTS ki admit card ki status yeng bi are SSC MTS ki admit card ki status si yeng bagi link jo ai description da pijaram ge asida akoi gi registration number ga date of birth ka mail ga akoi gi admit card ki status yeng bi are asida status yeng matung da khoi da फंगदर डिटेल्स सिंजे करम नो हाय मतमदा एग्जाम डेट अमा खंगबा ngamani aduga isagi exam gi roll number khangani aduga reporting time aduga exam time loina khangani exam city ju imphal da taribra sisipur da taribra natra ukhul da taribra habdo khangani ado mayam emika download tobugi matam su
khangani aduga magi exam si May June da tawbani ado asida ina download tawjariba asigi application status di June da tare ko exam je May da tabra June da tabra hado khangdok piu aduga admit card download tawbagi matam su mayamna yam toina hangbire ko admit card download tawbagi matam si application status di loina khangadomni ko asi mayam yengbiro ado SSCgi MTS ki oina khwadi ki phobal lyric singju mayam angon da PDF on lejare ado SSC MTS ki solve paper sing practice set na singba solve paper sing previous question na singba yawba lyric su yawre ado SSC MTS ki subject wise loina subject wise ta yawba lyric su leire ado ga SSC MTS handakti GK ga English ka da main focus pi na GK gi lyric leiri angon da arihen gi GK je mayam na latest oina 2023 gi asi arihen gi GK da 2020 gi oro 21 oro 22 oro loin chamani ko akoina pa du je maroina static GK na GK amagi maning wide yawba static GK portion dune maroina pa doje sidagi aduga current affairs ki di mayam magazine oina ingonda PDF ona lei asi ju mayam na pambira gadi ai WhatsApp number jida contact tabirok pu yagani aduga English ki oina khwadi English ju khwadi GK ga English ka main focus pi ga damne English ki arihen gi SP Baxi ki lyric ju PDF ona leire aduga English ki Neetu Singh gi magi plin to paramount haba magi English ki grammar gi lyric ju mayam angon PDF on phangba yagani aduga English ki vocabulary ki kwadi vocabulary habadi synonyms antonyms aduga one word substitution idioms and phrase na singba SSC gi exam da question ani ni topic khuding gi question ani ni hangba section ni ko sigi lyric ju kwadi gi foba edition di black book of English vocabulary habasini mayam na asida usariba lyric sing je lyric on pamba taragadi bookstore gi loina lei be yagani adubu bookstore da phangdaba lyric chu mayam yauri ko sida book akoina any bookstore chala kanda lyric chu loin suna bodi keso phangoi ado mayam PDF on di mayam do loina phangani ado PDF on pull up se loning bataragadi mayam ai WhatsApp number je contact tabiro maths ki lyric na Dr. RS Argawal gi quantitative aptitude for competitive examination na je sig lyric esan gi edition je si ango da leire aduga reasoning gi quality for lyric a modern approach to verbal and non-verbal reasoning Dr. RS Argawal ni iba esan gi lyric ni sig lyric si PDF oina leijar ado SSC MTS ki lyric loning bataragadi WhatsApp number jida contact tabiro mayam da government job comedy lenaba video explanation sing mayam da tawjabani thabak sing je kamai tawi habdo mayam da loin explain tawjabani aduga lyric sing karamba pagani test series na singba exam gi update email card download tawbagi niyom na singba mayam da loina khangan jabani Manipur da su candidate mayam sumagi niyom details sing je khangdaba mayam leiri exam je kari thadino 12 loraga government job kari leiri graduation loraga kari exam thagani han chingba khangdaba mayam leiri si khangdaba mayam je khara to orgasu kana gadra khara de ju khanga kadra na mayam ai channel si semjabani mayam na subscribe to simbiramu mayam na learning ba natragana video course na singba yawning ba ahong man da haibal tare mayam haji government job ki matang da coaching center sing da fee mayam song long nei ko adu sing do effort obong am da candidate sing mayam ai WhatsApp number si da text to biro aduga mayam da help to jage ado mayam na channel si bu subscribe to simbiramu ngasi gene dei matang si da video si tension jage thank you